Siguiendo la directiva del presidente Rodrigo Duterte, llaman launch este día na Ciudad de Zamboanga con el One Stop Service Center para na mga-overseas Filipino workers o OFW na rehiyon. Asegun con el director regional del Dole 9, Cicinho Cano, obeto de este amo para asegura que todo requerimientos que él necesita mga-OFW puede yalang encontra na un lugar. Aquí no One Stop Service Center, local na oficina del OWA na Mayor Haldon Street, Barangay Canelar, puede encontrar con el 14 magamesa del agencias de gobierno, incluido aquí el Department of Foreign Affairs o DFA, Philippine Overseas Employment Administration POEA, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Technical Education Development Authority o TESDA, Philippine Regulatory Commission o PRC, Maritime Industry Authority o Marina, Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund, PhilHealth, Social Security System, Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, Commission on Higher Education o CHED, EL Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Proud to inform our publics that we have a soft launching of our one-stop shop, one-stop center for our OFWs, and the agencies that compose this shop are the following. We have, of course, Marina, PSA, DFA. This is an offering, of course, with the support of the LGU, the Zamboanga City LGU, represented by our Councilor Pinpin Pareha. This will cater to the needs of our OFWs, no? Yung directive ng ating President kung saan mabigyan agad ng serbisyo yung mga hinihingi ng ating mga OFWs. Según Dole, temporariamente lang aquí está na OWA el One Stop Service Center, pendiente el proceso onde correstere loca. Asegun con el concejal del Distrito 1 Pinpin Pareja, y identifica el gobierno local con el lugar alin al Integrated Bus Terminal na Divisoria, onde puede transferir con el One Stop Service Center. May suggestion kasi na ilagay sa City Hall, but then alam naman natin yung area namin sa City Hall, medyo maliit talaga at we're trying to move out nga no hanggang maaari kung anong man ang mga ibang offices natin para hindi na masyadong ma-traffic sa bayan. Mas may hiraman tayo kung doon tayo lahat mag-focus no, sa sentro natin. Además, según la POEA, grande ayuda el One Stop Service Center para na mga-OFW para man-address problema de illegal recruitment i ofrece legal assistance kung magabalik manggagawa. Sa one-stop shop is for the processing number one for the balik manggagawa. And we cannot deny, we cannot also kasi kung may pagkakama or naman hindi na natin i-entertain kasi nandito naman lahat. Then, on the part sa PO sa one-stop shop, ang magawa namin is to years na siguro. campaign At we know sa one-stop POEA, we have this processing, registration of workers, and also accept or give legal assistance. Junto con otros ahensya, aktibo también ta participa el Overseas Workers Welfare Administration o OWA para asistir con mga OFW. Member agency ng IACAT na yan ay narito na, except of course the DOJ. So we leave it to the chair ng DOLE, baka pwede natin imbitahin din ng DOJ dito, although hindi nakasama sa memorandum order ng Manila. Pero I think we can also invite them. Narito ang NBI, narito ang police, narito yung immigration, DFA, OWA, almost all the member agencies ng IACAT na yan ay narito. Para na launching del One Stop Service Center ya conducí también este día, durante el programa, el firmada de un agreement entre mga agencias de gobierno y incluye na One Stop Service Center. Optimismo mga ahensya, que contribuye este a ver hindi na mas tormenta mga OFW na proseso de papeles antes sale abroad. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.